بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاکیدہ دار قسم شرکنا اغزاد دراش بویت بندخپل دشپی بیو ٹوکڑا کے دا مسجد حرامنا تر مسجد اقصی پورے ہاں مسجد چی برکات چولی منگدائے چاپیرا دید پارا چی اخیو منگدے بندتا بازی دن خوزم عجیبا یقیناً اللہ تعالی ہر ساوری و ہر سینی. وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا. اور کڑو منگا موسیٰ علیہ السلام لکتاب تورات او گرزول منگا آغا ہدایت دپار دبنی اسرائیلو پدی مسئلہ وانی چم جوڑائے سوا زمانہ بل کارشل ان کے ذریت من حملنا مع نوح اے اولاد داغشا چ سوارکڑو منگ نوح علیہ السلام سر بکشتے کے شکر کوئے دا اللہ انہو کان عبدا شکورا. یقیناً نوح علیہ السلام و بندہ دیر شکر گزار. وقضینا الى بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. اور اولیو منگا بنی اسرائیل تدا فیصلہ بکتاب کے خامخا فساد بکوئے تاسو بمل کی دوزلام او خامخا لوی بکوئے تاسو بلوئے ڈیرام. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ. نو کل چیر اور سیدا وعد داولنی کرت رولے گمگا پتا سباندے بندگان زمن پہ اختیار کیوں خاندان د جنگ سخت فجاسو خلال الدیار نورنن و تلائی پمند کورن ساسو کے وکان وعدا مفعولا اوادا وعدا پورا کڑے شے پنیز اللہ. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم بأموال وبنين. بیا درکڑما تاسو تام غلبہ دوبارہ پدیوان دے اور زیادتی کڑم تاسو لنا مالون و زامن. وجعلناكم اکثر نفیرا اجوک منگا تاسو ڈیر ڈلی والا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان نساتم فلها. ویل منگا کتاسو نیکی کوئے نو نیکی کوئے تاسو دخپلو فیضو دباران او کتاسو بدی کوئے نو جزا دا غیب لازمی پتاسو. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ نو کل چراغ لواد درستنی ذل لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ درولے گلمون پتاسو ظالمان دید پارا چھ خراب کی ساسو مخونا. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ
او دید پارا چی ورننوزی استاسو جماعتونو تا لکا سنگ چیا والزلائی ورننوتیوم وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا او دید پارا چی حلاکی دی چی غلبے مند پائے بانے پا حلاکولو عَصَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا نزدیدہ چی رفستاسو بتاسو برحموں کی نک بیا واپس وے تاسو فساد طرف تنم واپس استاسو سزاتا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا او گردولے منگا جہنم دا پار دا کافرانو راگی رون کے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم یقیناً دا قرآن ہدایت کی حغلالتا چڑی رنے غرام وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا اور زیر اور کئی مومنان تام ایمان والا چ عملون کئی د سنت برابر یقیناً ددید پارا ثواب دلوے وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا او یرا اور کئی یقیناً کسان چیمان پا آخرت نہ لریم نو تیار کرے منگا غیر پر عذاب درناک وَيَدُ الْإِنسَانُ بِشَرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا دعا کی انسان ناکار دعا پشاند دعا د خیر زکا چدے دا انسان تلوار گرندے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین اجوکڑے منگا اشپار دونخید قدرت داللام فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیت النہار مبصرا نتیارکڑے منگا نخدش پہ اگر زولے منگا نخا دروازی رنا والا لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ دیا پارا چی الٹ ہوئے تاسو فضل ساسو درب دا طرفنا او دیا پارا چی پوشے پشمار دا کلونو پا حساب دا شپور وزو او پا حساب دا رزو دا میشتو وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا او ہر یو شے من جدا جدا بیان کرے بجدا بیانولو وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ او ہر انسان لازم کرے منگا غسرام قسمت داغ پسر داغی وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اور آخکار وکودتا پرز قیامت یو عمل نامہ مخامخ بشیا غی سرا خورور بیم اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا ابو ایلیشی اولو لاخ پل عمل نامہ پورا دے سازان پتابا نے حساب کو ان کے من اہتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها چاچ ہدایت مندلے یقیناً ہدایت ممیخ پلی فیدے لرام اسوک جے بیلار شویر یقیناً بیلاری کی وبال وبدئیم ولا تزر وازرة وزر أخرى
نشی پورتکولے یو پیٹے پورتکون کے پیٹے دبل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ان یوم عذاب ورکون کی تردی چولی کو رسول لرام وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا کلچ ارادوکم چی ہلاکو یو کلی والا نہ حکم ورکو دخپل تابدار دائیں بدمست خلقو تام نخکار کی گناہوں نہ پائے کہ فحق علیہ القول فدمرنا تدمیرا نو پورشی پائی بنے فیصل عذاب نو ہلاکو منگا غیل را پڑی رو ہلاکو لو وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ اور دیر ہلاکڑی منگا پیڑے رسول قوم نوح علیہ السلام نا وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا اپورا دے سارب پا گناہن دبندگان اخبل خبردار لدن کے من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد آسو چغواری پخپل عمل سر دنیا ضرور کو منگا دل را پا دنیا کی ہاں سے چمگو غاڑو ہاں شاد پارا چمگو غاڑو ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا بیاو گرزو دل را جہنم ننوزی باغیتا بدی بے ویلشی اور ٹلشی ویم ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن اور چاچی ارادہ کڑی پخپل عمل آخرت اور کوشش کڑی دے آخرت دا پارا کوشش مناسب دائے اور حال دائے چدے معاہدین فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا دا کسان دی عملون دی قبول کری شیم کلن نمد ہاؤلائی و ہاؤلائی من عطاء ربک ہر یو لامگا ورکو دی مومنان لرمو دی کافران لرم دا بخشش دا ربستانا دا ورکو الدیم وما كان عطاء ربک محظورا انہے بخشش در ربستا بن کڑے شریم انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض اگورا سرنگے غروالے ورکڑے بعض دی تب بعضوانے بدنیا کی وللآخرة اکبر درجات واکبر تفضیلا وخامخ آخرت ڈیلوے درجو والدین اڑلوے فضیلت والدین لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا مگر دود اللہ تعالی سرام حقدار دا بندگے بل کنی کے بنے تو بدویل شے شرم والے شے وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وفیصلہ کرے سارم کہ بندگی مکوئے دیشا مگر داغ خاص اور نیکی کوئے موربلار سرنے کے کول اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما کورسی سابجن کے بڑا والی تا یو دواڑو یا دواڑا موائے غطا اف قدر
او مرٹا دے دوارو لرا وقل لهما قولا کریما او آیا دیتا وینا عزت مندام واغفر لهما جناح الظل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اوخد سات دیتا وزرد عاجز دوجد شفقتنا اوایا اے ربا رحم کے بدے دوارو لکا چدی زما پال نکڑی دا پوڑو کوالی ربکم عالم بما فی نفوسکم رب ساسو خالم نے پاغینیت چستاسو بنفسنو کی دنریم ان تکونوا صالحین فإنه کان للأوابین غفورا کہے تاسو نیکان یقیناً اللہ تعالیٰ دے آغشات چ اللہ تڑیر ورگرزی بخنک ان کے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ورکوا اخپل ولی والد حق داغا و مسکین و مسافر دام او خرچ مکوا بیزای خرچ کول ان المبذرین کانوا اخوان شیاطین یقیناً دا بیزای خرچ کا ان کی دیرونا دا شیطانانو وکان الشیطان لربه کفورا او دے شیطان دخپل رب دینا شکرام وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا اکم خڑایت ددینا دا پار دلٹولو رحمت در ربستا چتو میں ساتے رائے وعدی توینا آسانا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا مگر دولا اسپل تڑل شے دخپل سٹ سرام ام کلاو لاستر پپور کلاولو کنی کے بنی ملامت کڑشے استڑستومانا ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا یقینا رفسا فراخی رزق شالچی واڑی و تنگی شالچی واڑی یقینا آدھے پخپل بندگانو خبر لرن کے لدن کے ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق امو وجن اخبل بچی دوجہ دیر دلوگینا نحن نرزقهم وإياكم منگائل روزی ورکو تاسلیم درکو ان قتلهم کان خطئا کبیرا یقینا داغی وجل دے گناہ لیم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا مول نزدیکے گئے زنا تا یقیناً داخکار بدکاری راو بدل عرضام ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق موجنہا نفس حرام کرے اللہ تعالی دائی وجل مگر پا حق شرعی ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا آسو چی اوجلش پنا حقا یقینا ورکڑے منگا داغ وارث متولی لرام اختیار قصاص غسلوم نزیاتے دینے کی رحدنا پا قصاص غسلو کے یقیناً ددباب مدد کے دیشیم
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده انزدیم ورد مال یتیم تام مگر پا طریق شاخ استیم تردیچ ارسی اخبر ازوان ایتام وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا اور پورا والے کوئے پہر لوز یقیناً دلوز مبارک بات تفوس کے دیشی رائے دا پورا والیم وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ اور پورا کوئے پیمانا کلچ پیمانا کوئے اور تولم کوئے پتل برابر ذالک خیر واحسن تاویلا دا غرکار دے اوڑیر خیست دے بیدبار عاقبت ولا تخف ما ليس لك به علم امزا پائے خبروں پسی پائے کار پسی شنشت تالرا دائیں پبارک اس دلیل ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا یقیناً غوگنا وسترگے اولرم دا ٹول دا سیزونا دائے پبارکے بتفوس کے دیشیم ولا تمش فی الارض مرحا مگر دا پزمکا کی پلوئے کولوم انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا یقیناً تو شرے نششلو لے رازمکا پخبل زور انر سے دیش غرون تاپو گدوالی خبل کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا دا ٹول چی ذکر شول ددی بد بد پنی ضرب ستابان دے حرام کڑی شیریم ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمان داج دے وردل دائی ندی چی وحی کڑی تا طرف ستا پخو خبر ندی ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقا فی جہنم ملوما مدحورا اما جوڑا وعد اللہ تعالی سراخ دار دبندگے بل کنیو بغرزول شیب جہنم کی ملامت کڑی شوئے رٹل شوئے افاسفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا آیا غرکڑی تاسو رب تاسو بزامنو در کولو انی ولی زان لد ملائکو نلونا انکم لتقولون قولا عظیما یقیناً وائے تاسو داوینا دیر غٹ گناہ دے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا یقیناً قسمہ قسم بیان کرے منگا پدے قرآن کے دید پارا چدا خلق دے نصیحت والی وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ان زیادتی کئی دا قرآن دی لرام مگر نفرت کول قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا تو مرگرتے آکے نور حقدار دا بندگئے لگ سنگ چی داوا خلق وائیم دواخ بخا مخا لٹول وائے خلقو خاوند عرشتا لار دا بندگئے یا لار دا نزدیکت سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا پاک دے اللہ تعالی اوچت دے دائن چدا خلق اور پسیوئیم پوچت والی لویم تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن پاکی وی اللہ در آسمان نو عظم کا ہر سوک چپدی کی
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور نشتے اس سے مگر تسبیح ہوئی سرد حمد اللہ نام، لیکن تاسو نہ پوئے گئے دائب تسبیح۔ انہو کان حلیما غفورا، یقیناً اللہ تعالی صبرناک بخنا کا ان کے گناہوں۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، کل چلو لے تو قرآن نجوڑ کو من پمنستا کی او پمندائے کسانوں کی چیمان پاخرت نے لری پرد مضبوطان۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اجوکڑے منگا دری پزنو بانے پردے منکون کے دا پوئے دا قرآن نام او پغگنو ددی کے درن والے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، کلچ یاد کے تخبلو پا قرآن کی پیوالی اگردی داخل پخبل و شاگان وانی تیخت کون کی۔ نحن عالم بما يستمعون به اذ يستمعون الیک ویزهم نجوام، من پویو پاغینیتونو ددی چی غوگ دی بائے سرام کلچ دی تا تغوگ دی او کلچ دی پٹھ جرگے کئیم۔ اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کلچوئی دا ظالمان نئے روان تاسو مگر پائے سڑی پسے چی جادو پہ کڑے شوئے دے۔ انظروا کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، او گورا سرنگ بیانی دی تالر صفتنا ناکارام نو بیلارش والدی طاقت نلری دی دسیلارے۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا، اوائی دا کافران کلچ شو منگا ڈکیو زرے زرے شو، آیا منگا دوبارہ پورتا کے دیشو پا پیدائش نویم۔ قل کونوا حجارتا او حدیدا، تو آئے شیطاسو گٹی یا اس پنام، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا نور قسم مخلوق دائنا چڑیر غٹی ساز پسینوں کے۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، نظر دے وائے بدی سوک بمنگا دوبارہ پیدا کریم۔ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تو وائے غزات چی پیدا کریے تاسو اول ذل۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ، زرد خوزی بدی تا تسر نخبل وائے وی کلبی دا دوبارہ جون۔ قل عسى ان يكون قریبا، تو وائے قینن کے دیشی جنز دیم۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدی وتظنون ان لبستم الا قلیلا، فکم ورس اللہ بتاثروا بلیم، قبول بکیتا سو آواز دو وی ان کی بیدا حمدن لرام۔ وتظنون ان لبستم الا قلیلا، اگمان بہو کہش نوی ساشے تاسو پا دنیا و پا قبرون کی مگر لگا زمانہ۔ وقل لعبادی یقول اللتی ہی احسن، اوہ زما بندگانو تا وی دہا خبران شدیر خیستدام۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، یقیناً شیطان
وسوسیہ شی دری بمنس کے ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا یقیناً شیطان دے انسان دا پارا دشمن خکارا ربکم عالم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم رب ستاسو خپوئے دے بتاسو کو غاڑی رحمبو کی بتاسو کو غاڑی عذاب در کی تاسو لرام وما ارسلناک علیہم وکیلا انی لے گلے منگا پدی بانے ذموار وربک اعلم بمن فی السماوات والارض اور اب ساخ پوئے دے پاغشا شیدی اسمانوں کے عظمک کی وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا یقیناً غروالے ورکڑے بعضی پیغمبران تب بازو اور کڑے داؤد علیہ السلام تا زبور کتاب قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحویلا تو اے رحمت شوئے آگے کسانو تا شتاسو دعوی پکوئے اللہ نے سوا مددگار نے اختیار نلر یغی تاسو لنا دلر کولو دا اس تکلیف ساسونا ند بدلولو اولئک الذین یدعون یبتغون الى ربهم الوسیلۃ ایہم اقرب دا کسانی چدا خلق و ترا مدد شویم اگی لٹی اخبل رب طرف تنیزی والے چکم یو ددید زیاد نزدیم وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابًا او میں ساتھی داغد خاص رحمت تو یرکی داغد عذابنا ان عذاب ربک کان محذورا یقیناً عذاب درفتا داغین یرکی دیشیم وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا انشتر اس یوکل انکار کو ان کے مگر منگا ہلاکو بائی لرا مخی درز قیامت نام یا بازاب ورکو آغی لرزاب سخ کان ذالک فی الکتاب مستورا دے داد اللہ پلوی کتاب کی لکل شویم وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون انرے منکڑے ملام چولی گونگا موجزات چدیے غواریم مگر ددے وجنا چھ انکار کرو ددے مخکنو خلقوں وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا اور کرمگا سمودان توخا پویا ورکا ان کے دینکاروں کو داغین عنادن وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا انلی گمگا دا قسم معجزات مگر دا پارا دا یرا ورکولو دا عذاب وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ او کل چویلوں تا یقیناً ستارب راگیر کری ٹول خلق پہلم قدرت فلکی وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ انرے گرزولے منگا خودن استام آخودنا چی خودلے منگا تات پوی خام مگر امتحان دا پار دخل کو والشجرة الملعونة في القرآن واغونا چی بدی ویلی شوید داغی او داغی دا خورن کو بقرآن کے ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا اور یر اور کو منگا دی تپدا سے موجزاتو
نن زیادتی گئی دائر دی لرام مگر سرکشی ڈیرام وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ او کل چویلوں ملائکو تا سجدو کہ آدم علیہ السلام تن ٹولو سجدو کرما سوار ابلیس نام قال اسجد لمن خلقت طینا ویل ابلیس آئے سجدو کم زہاغ شاتا چی جوکڑے تا خٹو نام قال رأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا ويل إبليس خبر راك ما تتم آیت آدم حقرے شتا عزت ورکڑے تتپ ما باندیم کم حلت راک تعمال را تر قیامت بوریم خام خام من بکم دنے کہنا اولاد دم ما سواد لکسانو نام قال سوف من تبعك منهم فإن جہنم جزاؤكم جزاء موفورا ویل اللہ عزام سوک چی تابداری کا استعاد دے خلقنا یقیناً جہنم جزا ساسو دا جزا پورا در کڑے شویم واستفزد من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك او خیوا پخبل او خیوا چال راچ وسرسی استاپاغی پاواس بل او حملہ کو پدی بانے پخبل سرلو پیادو وشارکم فی الاموال والاولاد اور شریک شدی سراپ مالنو پا بچو دری کے وعدہم وعدی کوادی سرا وما یعدہم شیطان اللہ غرورا وعدی نکی دی سر شیطان مگر ددو کے ورکولو ان عبادی لیس لک علیہم سلطان یقیناً زما خاص بندگان نشت تالرا پائی باندے وسد گمراہ کولو وکفا بربک وکیلا و پورا دے سارب زموار ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلے رب ستاسو غزات دے چشلی تاسو لرکشتے پا سمندر کے دیر پارا چولٹوئے فضل اللہ انہو کان بکم رحیما یقیناً اللہ دے پتاسو خاص رحم کن کے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ کل چورسی تاؤس سے تکلیف سمندر کے رکشا سوک چتاسو توازن کوئے ما سوال اللہ نام فلما نجاکم الى البر عرستم وکان الانسان کفورا ارگل جلا تاسو بچ کی وچتان تاسو مخڑوائے داد توحید نام او دے دا انسان لینا شکرام افامنتم من یخصف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا آیا پامن تاسو ددینام چخت بوزی تاسو لرا پیو طرف دو چکیم یا رولی گی پتا سبانی سلیت دایا کانی ثم لا تجدو لکم وکیلا بیابنم میں تاسو سوک زموار انتم من یعیدکم فیہ تارتا اخرى آیا پامن تاسو چی واپس بوزی تاسو پدی دریاب کی بلزل فیرسل علیکم قاصفا من الریح نرو بلیگی بتاسو ماتون کی سلائم فیغرقکم بما کفرتم نغرب کی تاسو پسودائے چاولم ناشکری کڑے دام ثم لا تجدو لکم علینا بھی تبیام
بیا بونمو میں تاسو زان لرا پون مانے پدی کار سرا سوک طلبگار د بدلے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور یقیناً عزت ورکڑے مونگا اولاد آدم تا اپور تکڑی مونگا دی پوچا و بدریابنو کے وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور رزی ورکڑے مونگا دی تا مزیدار رزقننا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اور والے ورکڑے مونگا دیتا پڈیرو دائے کسانو چ پیدا کڑی مونگا بخاص غروالی یوم ندعو کل اناس بامامہم پاور شروب بلو مونگا ٹول خلق دائی بمشرانو فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم نچالچی ورکڑشی عمل نام پخلاس کے دا کسان بلولی اخپل عمل نامے ولا یظلمون فتیلا ظلم منشی کے دے بدی بانے بقدر دتار داڑو کی رگجورے ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وعغسوک چی بدی دنیا کے رن بے دلیلا ندے باپا آخرت کے ہم رن دی اور ان کی وی لارے د جنت لرام وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَيَقِينًا غَوَارِي رَا خَلَقَ چِ خامخا واری تعال را دہغینا چی وحی گڑے منگتا تا دید پارای چی دروغ جوڑ کی تپنگ ددین سیوام وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ادغو خامخا دیب انسی تعال رخاص دوست وَلَوْلَا أَن صَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا او کنے ایک لکڑے منگتا لرام یقیناً تنیزدے چور کوکشے بدیتا سڑے لغونتا اذا لازقناک ضیف الحیات وضیف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا دغا خامخا سکولے منگا وطاتا دوچن نزاب دجون دنیاوی اور دوچن نزاب پستمرگام بیاونوے من دیتا زان درا پنبانی سگ مددگارم وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا یقیناً غاڑی دا خلق چی خامخا دو کیوں کی تاثرہ پیستلو در ازمکا دید پارا شتاو باسی دینا وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ادغو اسعار بنشریستان رسو مگر سلگ زمانہ سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا انتظار کواد طریقی دا شاہ چلی گلی منستان مخ کے رسولان قبل او بنو میں تو زمگا طریقی لرا سبدلے دل اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر
پابندی کوا دمانزو د وخت زوال دنورنا تتیری دشپے بورے اور لستل د سبا دمانزو ان قرآن الفجر کان مشہودا یقینا لستل د سبا دمانزو حاضری کڑے شراغی د ملائکو دشپے و دروازے ومن الليل فتهجد به نافلة لك اور دشپید سی سے نہم خوب پریگدا پمانز سرام دایو زیادتی دے استاد بارام عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا نزدید آئیشو بلیگی تال رستا رب مقام سائل شویتا وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق او آئے ربا داخل کے ماں زیر داخل دلو رشتیا ہوتا او باسی ماں زید استلو رشتی نام داخل کے ماں پا داخل اولو رشتیا او باسی ماں پا استلو رشتی نیم وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا اور آکے ماتا خاص دخپل طرفنا غلبہ چمداد ورسرئیم وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ او آیت حق راغیم اور وانش باطل ان الباطل کان زہوقا یقیناً باطل دے روانی دن کے بمقابل حق کے وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین نازلوں گا قرآن ہوا شغا علاج دے اور رحمت دے دبار ایمان والو ولا يزيد الظالمین الا خسارا اور نزیاتی دا قرآن ظالمان لرا مگر دیر تاوان وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ او کلچی سنعمتو کمونگا پیو انسان مخ واڑی دے او واڑی دے اخبر ڈڑے للری کی اخبر ڈڑے لرام وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا او کلچی ورسیدتا س تکلیف وی دے نومیدی کا ان کے قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ تو آیا ہر یو تن عمل گئی بخبل طریقہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا نستعرب خپوئے پاشا شدی ہدایت بندن کی بیدبار دلار ویسألونک عن الروح اور تپوس کی دیستانہ دروح مبارکیم قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا تو آئے روح راغلے پوجد حکم در رب زمان انہوں درکڑے شیو تاستاد علمنا مگر دیر کم وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا اکو غاڑو منگا نخام خام بو بزو حق کتاب چی وحی کڑے منگا تاتا بیابو نو میں تزان لرا پدی کتاب راوصلو زم مقابلہ کی سوک زموار إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا
مگر نی بوزو مونگ دوجد رحمت ستا رب دا طرفنا یقیناً فضل دا رب ستا دے پتاوان ریلوے قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله توا کشر راجمشی انسانانو پیران پدی خبرائے چی روڑی پشانت دے قرآن نشی روڑے دے پشان ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا اگر چشی بازی دباز دپارا مددگار وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ یقیناً بیان کرے منگا خلق لرا پدے قرآن کے دہر قسم وعظننا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا نو پریخرے ڈیر خلق کو ہر کار ما سوا دنا شکرینا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ادی وی ہچری مان روڑو منگا پتا ترجی چراو بے تمول را در ازمکی دمکی نچینے او تکون لك جنة من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا یا شیستا دا پارا باغونا دا کجرو انگرو نروان کی تولی دائے پمینس کے بروان ولو او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکت قبیلا یا روغر دیتا اسمان لگا سنگ چیت گمان کے پنگبانی ٹکڑی ٹکڑی یا راولت اللہ و ملائک الرمخا مخزم او یکون لک بیت من زخرف او ترقا فی السماء یا شیستا دا پارا یو کوٹا دسرو زرو یا خیجت اسمانتا ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤ او شریمان نروڑو منگستا پتشو خطلو تردی شراولی کی تپنگ بانیو کتاب چمونگے علولوم قل سبحان ربی هل کنتو الا بشر رسولا تو یا پاکی دا در رب زمان زخنے مگر یو بندے رسول وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا انہیں منکڑے خلق لرا ایمان روڑلونا کلچے اور سی دیتا ہدایت مگر دی یو خبری شیدی وئی آیا لگلے اللہ تعالی بشر رسول قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا تو کشروے بدزمک کے ملائک گرزے دے دلتاؤ سے دے خام خارا لے گلے منگا پدی بانے اسمان دا طرف نہ ملک رسول قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم انہو کان بعبادی خبیرا بصیرا تو پورا دے اللہ تعالی گواہی کا ان کے زمان رسالت ومن زمان ومن ساسو کی یقینا اللہ دے پبندگان اخبلو خبردار لدن کے ومن يهد الله فهو المهتد وغسوق جلا ہدایت ورکی ناغد ہدایت مندن کے ومن يضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه
آسوک جلائے بیلاری کی نشرے ابنممی تاغیل ردوستان دالا نسیوان ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما اراجم بكم غدير قیامت پر پمخون باندے راند بیو چاڑا گانو کان بیم ماواہم جہنم کلما خبت زدناہم سعیرا زید وسیدو ذری بجانمیم ارکل چاغم مرشی کمشی دری بخیال زیادی کو بمگاغل راب بلاول ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا داد دی سزا پتی وجاش کفر کڑے زم پایتنوں اوائی دیا کل چشو منگا ڈکیو زرے زرے آئے منگا پور تکڑشی پیدائش نیم اولم یرو ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر لا یخلق مثلهم آئے نگوی دا خلق چی یقینا اللہ حق ذات چی پیدا کری اسمان نظم کا نو قدرت لری پدیش پیدا کی لری بشان وجعل لهم اجلا لا ريب فيه فابى الظالمون الا كفورا ام مقرکڑی دی د پارے او نیٹا شکنشت پائے نیٹا کے نو پریخ دے ظالمان خلق ہر کار ما سوا نا شکرینا قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی ذل امسکتم خشد الانفاق تو کشری تاسو اختیار لرلے خزانون رحمت رب زمان دوخ کی تاسو با بند کڑے دائے تقسیم دوجے د خرچ دوجے د یری د اخلاص دلونا وکان الانسان قتورا او دے انسان بخل کو ان کے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات یقیناً ورکڑے منگا موسیٰ علیہ السلام تا 9 معجزات خکارا فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ نو تپوسو کا دا بنی اسرائیلنا کل شدید موسیٰ علیہ السلام راغیم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا ولاغت فرعون یقینا خامخا گمان کم زبطاوانے موسیٰ جادو کرے شوے قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر ویل موسیٰ علیہ السلام یقیناً تا دخپت رام چھ ندی نازل کری اللہ دا معجزات ندی نازل کری دا معجزات مگر رب دا اسمانونو دزمکی دا پارا درنا دزرم وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَصْبُورًا یقیناً زگمان کم پتاوانے اے فرعون ہلاک کڑے شویم فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا غیرات اکڑا فرعون چو خوی دیل را دزمکی د مصرنا غرق منگا دیو دا مرگری ٹول وقلنا من بعده لبنی اسرائیل اسکنوا الأرض اول منگا پس ہلاکت ددنا بنی اسرائیل تام وہ سے تاسود اللہ پر ازمکا کے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا نکل چراشی وعد آخرت رابول منگا تاسود رغن
وبالحق انزلناه وبالحق نزل او بحق سرا نازل کرے منگا دا قرآن او بحق سرا خطرہ رسیدلے وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا انرے گلے منگا تعالی مگر زیر ورکون کے او یر ورکون کے وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث اور قرآن کریم تقسیم کرے منگا بصورتنو و بایاتنو دے پارا چلو لیت دلنا پخل کبانے پارا مرام ونزلناو تنزیلا و نازل کرے منگا دلنا پلگ لگ نازل ولو قل آمنوا به او لا تؤمنوا تو دیتا ایمان روڑے بڑے قرآنوں کن روڑے ایمان ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا یقینا کسان چور کرش علم مخی دے قرآن رات لنا کلش بیانی ہی بری بانے قرآن پریوزی بخل زنو بانے سجدہ کون کی وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ادیوائی پاکی دا رب زمون لرا یقینا وعد دا رب زمونگا خامخا پورا کڑی شریدان وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اپریوزی دی بزنو بانے جڑاگانے کئیم اور زیادتی کئی دا قرآن دی لرڈے راجزین قل ادعو اللہ او ادعو الرحمن ویدی تاواز کوئے اللہ تایا آواز کوئے رحمان ذات تام ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنام ہر یود دن چی آواز کوئے جائز دے ذکا اللہ لردی نمونا خیست خیستام ولا تجہر بصلاتک ولا تخافض بها وابتغ بین ذالک سبیلا اور جہر مکوا پخپل قرات و بدعام اور دیر پٹوالم پائے مکوا الٹوا پمن زدی کلار وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا اوایا حمدون دی خاص اللہ درام حق ذات چین ندینی ولنا زولیم ولم يكن له شريك في الملك اور نشتاغ لراسوک برخوالا ببادشاہ داغ کیم ولم يكن له ولي من الظلم اور نشتاغ سلام مددگار دوجی دا جس کے دل داغنا وکبرہ تکبیرا اور لوی وعد اللہ تعالیٰ پڑی رلوئے